ala kontin baro ani lingwa seme en walle chang ka bangwan ka pay ngwan ron kin dang ro udi dang ro bakel bana rache ka tin konti lat karodian to kon ka lari ka lar ti chop kan diok no bana rache ka kwi Uganda president Yoweri Museveni bara ka kwi South Sudan president Salva Kiir Mayardit kan ramkel la kwar Tanzania president Michel Kajakaya mi montama cha kwanya lo jana kwar ka Africa Union ke special envoy ka kwi South Sudan ki ka kwi malka bana rach ka kwidian ka ripon dang dok ti bukora ka kwidian ko en lera ni ambana ling la kwi Uganda president Museveni ano jen charwaje joy ke jan gwasmen tama ki che na lan mandana to ka kwi ko de raj mi jidit ka kwi malka re ka South Sudan de nyok mu to ka je kam kware tin kono te ka South Sudan tit ka kam kirme yadit kana Dr. Machar na me mi bi bana ling ka je report me mara diena bana nyok minen kono bala kwi Salva Kiir Mayardit gwasa danen charamdala commissioner Dungiba County che wo ke gwade che kun ram jidit tenyo ngumla na wuje na ka baram do dien be nyok kun be je kwan ka wuje ji ngum tuwo no dio dien bana right no ke jen shopur ka men shal ke je kaya la kwara Africa Union ka wede re which ke juba men che chubra ke juba ngu we lelo ki ka ngana shige jigoni bana right ke kwide no gwad mi shala tin no jen ja right kanetin kontela kwar chit ka civil society group chit kanete kontin tamal pindien no kan jillo kuni ti chaji ka kehre ke juba ban jelin ka jere por meni gorno jin bishan alame bi support miti ke YouTube link jaga YouTube ku YouTube da ku je support ku subscribe kame gweje ka Facebook ku Facebook page da ba ku je follow kala mi ja gorno bine shek ka YouTube ko bidarity kan jwa malachu tuong na je ka jo mi chalat ke kwi Museveni engu jela no na ko be mal be ben re wika South Sudan ka jen kwi new peace dialogue kan pai tok ka jen gwasame ka je report dan chalat gwasame Uganda president Kuri Shalka Yoweri Museveni mete garun te ngwana long jen charach kanetin kontla kwar di Africa Union Geneva bangade baje revive nyok and political dialogue kam kwaran kona kap ko South Sudan Geneva na nyok nyurtin ba nyok mu gikije ngai kon diale ran michene me be ko ci South Sudan ci tekrik tungwan ti we woni am tama ka cha lwan ka makaba ka chon ngai kon no tungwan ci giye ne me dane cha peace agreement me cha je tan kam da kam char kene kir che take delay men ke che jan men jan ke je kwinguka ka nyok en kum South Sudan bo genetic en ko ba kwin kwara ba jalat ke jar wona me ron kin dang ro udi dang ro bakel so president Museveni ngai kon dial te chalat jen ramimo mi ngai kon dial no take 10 minutes lon ko bi South Sudan be je ki ba wore ring ni kuje mo misha rajan wo bna bikan nyoko nyurke en kir mi yadi te de nyurka rwada kana other party ke bondin ko ken ajeno biga zen nyurka na ngaka ne Dr. Machar ko jara me dane tan kan mal chuda me je kule jien former Tanzania president Michel Jakaya che jien che we ka Kampala we je kene Museveni misiga jego shiga dol ka jen kuyi ka dob dan de mal dar bin ka je doba dana jeken ke Museveni ke je une Museveni ka gwade dan dio de kona ngach gwade chirialo dinga me kan yire ne jen me sha dak ma char me sha jela re ti jen ka jen pa joke dan chanya na ro bakel ka pa jok ron kin dan ro jen dang ro de die shwa jak me cha jak cha jogo no jin wer ka kir mi yadi wa je ga yena dak ma char me je chubre wiki juba realo dingo me chi chuok chinete wan chi ka nyer ke chi ka gaj ko cha joga kire no jin mugur jino biya jigyen Dr. Machar bidil jien buwene ka Kampala kuje mo cho jien cho wena Kampala wuga jigana nga kene kir mi yadi ba kene Museveni ko ba je kulo mo permission o buga je kene Dr. Machar
so mi chiri no mo mi yene influence ke liu Ramadan yer South Sudan anga Museveni ka kwije moni ci jen former Tanzania president ki kwer mom chal jakaya che chujien ko che ngaje no chanyo ko kwa direct no wurni wur ke Uganda wurwa ni yene Museveni mi che we ci ge kana Museveni ke state lodge ka dorshal kana Kasero no ka Uganda je kan ka chanka raw ka jo ka tiang chala no men ci kana lat gwasmo wa ci ke we gwa no ngai konen en Africa Union Canadian continent kwa diplomatic role kwa jakan ko jakan wi dial kontika Africa ko de ka let kel mite gare mu to ngwazo mo baje dil kap chong ken no we wonya duno shi Africa Union chiki janye lon ko des mal so dan der to ko en kir ken Museveni yer ken dor shal mo South Sudan right now she Canadian to la African Union high level representative in a corner of Africa chiki jen she can we darut commercial ko Museveni shi go right ke jen Museveni shi la joje no jeni no ko mal no ba mal ba jelat kam quartin kon intere ka South Sudan again first time ko ba jeling ano bu Museveni ba agree ke be no no be two leader we can right ke be can mal be can discuss ray we ka South Sudan ke ku ko dan le rode shi Museveni jela no kwa mal kwa support no ga jen wo de mal de jela we ka South Sudan ka no ga jen wo de kan kwar de ka right communicate she kula do ne especially michalat ano bukon kula ngajo still take a doubt bani chang chalat jeni men ko dier ke je long jeni mal South Sudan mete mal tin ba me we da mal de mal de tin ama jora ke je long gwas me jeni gwalo no de South Sudan de te mal ke kwiko de ne ka ba ano de kan te mal especially jeni gwadan di de long ko de mal bentin Equatoria ko jen che dier ke witen ko kien che dier ke United State che dier ke Jonglei che dier ke Apanal ko kan gwata ting kane de tin waratin kan wara guje kan ko jitare ko jen chaja ko yo wudi shal ka me kir mi yadit so guje na ala jitare te ga chonko la ra jeno gwada dana guje no de mal de mal bentin gwasmo jen dor shal ko Equatoria ko jene they are bordering Uganda so ko kuje mo de mal de ben gwasmo ka jana na goroba so chikono ngaje no Uganda kwere cheno no mal beben bindo ngode chen mandana ngai kone chela do no South Sudan badil te kamal ko be weda bo be te kamal che jomo che jala jeni insecurity ka South Sudan be insecurity ka Uganda ko yare economy dian ka yare security dian bane ka jodan kan lat kwasme menen kon mishi kana me bukon ngaji no da la jen shangan yam ko ba 2018 peace agreement ba nyo ko mun lo jitin ma ko ngai kon en peace agreement dan che collapse ke jetin right now kwa la gwini je nyo no dere tin ka do dan en gor ka je no de na de te kamala nyo na me da la mi dong de yen diala le tiko kien gwaz me tin chalat no Kennedy T she can agree ka tungwan ko de malder bere ka South Sudan men yam chika agree tin ka jen former Tanzania president me kene Museveni ka do dan de malder ben ka jere ka South Sudan chika agree ka security arrangement ano the security area leka ko da ter ke da ter tijekte to no one thing chika right ka kwide American gwas me chika right ke the unification of forces de jelat unification of forces o ba de ni bone dial we ne ka kume SPLA ayo ba ga dil mat gwaskel ko bene dial buglet kel ba din ba ro waskel ba ka ngenyok an gwad mo ba ko in kwar ba ko lat ma den ci right ka ku political reform an wo ba kum ba nyo murial ke jeka anyok bunar shuri aleka ka ku preparation of election ka o de ko in kwar de jelat mi char dial ya galat security arrangement kan unification of forces mi char galat to ka ci kwar char en ling shuri ngada no buglet kel ajen do danu na mal ka je dino gwasme kir kana Museveni la kana dialogue antem ko agal pressure no yena no ngamal otherwise South Sudan be nyo we ka civil war mishi kana me le rode antama shi gwada mo chala gwad mi mo bala no shi Museveni jeni chamal shi jeno kan goten kontin shi jiya ka longa jen gwas me de ko laro Jonglei state kan apanal ka United State la don ware kan gota kon shi jiya ka kan gota kon ko tikten ka kan kon pin ke kuma South Sudan ko ba wani amba ko an kuma South Sudan resource ga dia chaga dare ko ba nur ba ga target based on what the condition gatin chirmi ko na ngaji no chaga cholo no te ka hostile ke no style
hostile ke win content cha kir mi yadi cha no non hostile ke win wer content no ke kir mi yadi che ngai kon no te gne ti ti ai ti jor ke yo ko bu wer ko ken kan kula na so Museveni ka jan latest comment me en wo bala part of peace re wi ke South Sudan and mo gwa ka jo dan cha gwi ke je en ba ku ni je me bu ko we woniam ke ba ken a che we woniam man da dian gwa se me jen qui African Union C5 resolution la jo me mo lo kon jok ka me dan shi to ken kon we woniam la C5 group la dien chikana to ne ka me dan ne wona ka Addis Ababa summit la Africa Union summit walat ka Addis Ababa ajan gwase da ne wekan writing ka president Salva Kiir yadit government and wo de na de ka lo ne ko ni chayan ko te dun long ti shari ale ka ne mi ona right a shang ne me shi president Salva Kiir yadit charo lo gi lo rami mo mishina chekaling no te ka tun wanda shalat ka jen Africa Union summit mo ne tin chalat kan ti gwase me da ne chaje chol kan C5 group ke bondang we dang de te share ro de realika many am shala do ne de mal de jepet ala speeding up peace implementation or the peace de jamal implement ke de jamal time no mo mi chala re de der la the election de jelat because metal peace agreement mi cha time ke kan implement tel gwa de mal de bin ke je ke tel gwa de election de lat ke je so many am mi cha peace agreement cha je tu ke gwa and then the next move o de na we ke election so ba na rin realika ke election ke ko inquiry and then mi cha talk agenda dan de now kaja but election ke de to gwasa me kan political detainees ke de ko na cha yen chike da kuma char kan ko kon kamrar ba ga kamrar bi berar na ko lo ke election anyog election ke beto kan reconciliation kan la ke lo mara gor yo ne dia de na kon lo mar ka anyog en election ke de to kan national unity kan kon lat ko binarin kon support na ko wonna niam re ko ba ko inquire ba jelat ko inquire very important ina do bdana goro jende ko inquire lat keje ko inquire mi chalat jen lebe dub dial ko tele kwerm be beni yo be belaro ba dop ka kwer ba jogo no trama ke temde ke gwar mi cha kame mi ci temde che benden be jen braden be lebenten jen ta dan den do ko kan na kontorar jen kula te ko bom weje ni nen konome liu na an siang lok kiren wo de queen kwa de jelat gente ke all this activity nen kongeti jaga so Sudan ko beti shunka mane and South Sudan me take chaos ke je ke tension teten a quicker mi yadit ko loga jeno de queen kwa de jelat George kan an gwaza mom right kan C5 group oni gwaza da right tin la key main key issues men right tin long mala sensitive recommendation kake akene de dakama cha de je dilunya jen ta dan lat kene jena makan dakama cha kana konluny tel mi shale mal re wich ka South Sudan joka na sanu ne muku yen na voice ten ore ma char cha je bulun cha gor jena bi mal beben so jo mo mi chikene lat chikene gwar pinyen odi can releasing political detainees special dakama char can one of the way ko bi mal beben kan o bi ne dial bu lo mara baden no ba ga da kam char ba ga ngare tigen do ba dien ba mal ba jikun no ga jamore ke South Sudan chiken jom chiken lat ku ji mo ko bi mal ba ben gor ga jeno ba da kam char ba je del kamrar re tigen that is information dana be connecting con tin la C5 group so mentionment right now tin on ka jen the central and right now ku the key center and dan latke Rewika South Sudan Kelly when international community and hotel other option than over Dakma Charba Jelun, keep Quarbic new. Again, Queen and Nana Teme, Museveni, Janaco support and open out big new by Mal Bajalat. I don't know Bana Ojik, Commododian Guasime, Biakula Najan, Mumichala to C5 group, Bana Witin, Bana We Core. K C5 group of Mook and Lelo, Kajuba, Ki and Mumichitu of Bana Jojic Teme. A channel report me, Menyokamuku and Conopi. President Salva Kiir Mayardit cha kwer ndana keb Juba la Juba County Commissioner cha George. President Salva Kiir Mayardit chala rojen cha un mshale Emmanuel Tete Esbon cha George ka Commissioner ka Juba County. Wa gwada cha kamudo dien wude cha kamishale Samuel Emiliano. Samuel Emiliano wani wa general mjidit mpaya appointed ke pa kwanye Kiir Mayardit. Chi President Kiir Mayardit lermo cha jitop no
en wude me pai wo jene wajen kwange jene ron kin dangro jen dangre dungwan nyodo jen chete ka ron ki ruro kwanye ga chanka kwanye ga pai diok ron kin nawo jen dangro dungwan ka kore chu yuringa kan runa toni ni ko laro me bi run dangro ante me chaje wo ke chaje joj ba do ba dan wo ke jene before that kan kon we bane ngaje no ne wude joy ke me jene ram kel ka bona shal ka sawa tiral medite tin bo ano ngum wo ke je take South Sudan opposition alliance man chal ke sawa en bona me mi charandi en chawuje kan take ka peace agreement ne da ne cha tan la 2018 peace agreement me tan ke kir kana Dr. Machar and that agreement kamene ti power mi dit ko de te ko de te kwara ko te power sharing te tin che ngai kone te dialat ke ko ke rule mi cha yat pin me cha power sharing me cha jari ala ka cha la no bon dialan kone te gwasa mo wa mal kana mone bi yudien dial bi ga dilte ke ngadi ba ka dil kwany ki ba kan ne ko la politician ken ba ko mo ko position ni te begeten so na me je report e nyam e chalat no wal ke jalat ko mani do no tan me kir mi yadi te nyoka mu ko je yar ano logo jen wo de ne ko la bon te gwa mala ke tuni tin peace agreement kan go de ne to te de so na me one of the factor mi yar kume man right ke kir mi yadi ke kui mal me dane chatan so kuja mo chawo do chaje top cha kam central equatorial state governor Emmanuel Adil Anthony no che jo mo che jelat ke che la ne ideal ano chawo do mo chaje which right now si president Salva Kiir yadi che decision mo che jemek che madana ngai kone chawo la do dio gen wo political issue teten chet kan tama una ka kuin kware jen Kiir yadi go ram mo malalo yal keje ram mo be ngana Kiir ke be Kiir ngat ko mu kana shi man lat Kiir shi lut ke shi lalat ba je dil joj so na mo agenda an le rode one ka jen report an chi kono ban pinya mat no na ka we would commercial ke kwete ka juba Ramadan la former Tanzanian president Ramadan la kuer ka jen Africa Union so ramo chaja kam power ke chaja kam long ko ba mal ba jin rewi ka South Sudan wuda me milaran Africa Union jen chana che ka Afrika rewi ke juba former Tanzania president Jakaya wajen che chub rewi ke juba right now te ke juba jen che chub rewi ke juba ka jen batigin dang jok to ba right kanetin kon tila kwar no jen jaka je African Union ceasefire resolution ko ba right ka kwar kon tere wi ke juba ka chob de jen chaje loro ne tin wan mi chaje loro shikan dol ke je kana en meeting and ana charel ko gwas me jen je ke cabinet minister ne kon de kel ke kirmi yadit one tin kon la kwaren wen to wen mo je ke SPLM official je ke civil group la civil society group je ke Edmund Yakani wen ka ne diala ko ken no wen ka termanyang che nyoko je ka kwarlo ko sala face leader je ka ke nyoko je bok ne tin kon la go la ka admission kan ne to wen ka peace stakeholders ne kon te malte pindien je ka ke do badana jeken ka jagwasma waro jan lat ken e ku implementation ka ku roadmap do badana de mal de lat ka nyok rewi ka South Sudan tin ci karo tin ka tini man yam ku inquiry ano ku inquiry bala dimensional ke election roadmap anyok ci ka right ko de kore ja caption ke ceasefire ngai kon dia la kor ja tin right now kana caption lat ken no de kore caption di na mo mission la man de ci ka nyo right ka ku ko de ne dia la kon sha yen ke tin cha detain de ka de luin kan dia we ne ka Dr. Machar ci kana mo ci kan nyo malat ken man de ci ko right lonko de kwar de ka right ka kor ga mi cha ne ti cha galun de ka nyur gwaskel de ka ndo badan de ko nyam ka je de ka ne gwikel cha jo mo cha jala de ken nyok kana luin marka kan ideal content rewi ka South Sudan ko ngai kon dial inject kon ci to go je no ba luin marka ba nyom malat ka je mi che jen betel palika andole me wajen very serious ke de kon lar no mi ci ka rodin yatin no bare lika ka ba mandana gorke no ba je la let ane diala konen shi we gwas mo ke tin ci je ka jan gude money waken to all parties members ticketing men kwarkin shi ga right ke je ka do badan en dongde malder on yam ka ngai kone ala C5 group ke ne contract la Africa Union mi shi ga we ko ba mal ba jono la gorken bondial brama men guje belat men ku men de kolar men chuj na kim men ko kana ngum ko kana kim gorken de la let kir
and no money la ken ko kona gather ke biken ka good ken all this information ko ken ke mediator ni ken, and then after that by decision ba je kulo lat ko ngum ba lel ka kuide and money ka jom chalat gwaseme wachi point about and would shall keme Kikwete la former Tanzania president wajen boche jek no ka official in SPLM party ka jo dan chalat gwaseme chalwa ke secretary general would shall call Paul Cordit gen SPLM leadership chikala no sharin commit ko bi malamo be thinki ba jeno so na me mi chora lat ngay kon diale en malat kame gorge jeno de mal de tin shit kamanda ngay kone ano 2026 election jen changadan en ba mal ba jen non ke je kie de queen kwade jelat ke je that's the one of the reason we wa work African Union kade kon ngaji nono ci aspelim ci kala do ne kene queen kwade jen man yam shit manana chana ngaji queen kwade jen bit dial bugri ale kamo dial bugri ale ka ku ko bna we wonyam kana wo binedial kon tintere ka so Sudan bikenen kon gor kenke biken ka dil jako ba la let ko bi malbe ben manyam ko ba kane kon la di tennis ba ga dilun then after that me shagalun na kulo we ko de ko kwa de jela di ana me again and an sure lad men do dien gwas me ci civil society respond chika right ke civil society group chika right jelon ka gwa de chika je ka jen wul shal ke kwete ka jom kan lat gwaseme executive director wudu shalen mun yakani ala CEPO executive director jen en mun yakani jen Ramadan activist ajen che kana ke che je jen koramo te mun kan ko lat gwaseme kamana na gorkene ken chikan ji African Union chicken ge jogo no yen dara gwalungo no de yen pet din fi peace din implement and peace mom by implement che bella metene jen ka wargani and or biaje dil goro bia action biaje kan la gor yana pinga wargani ki baje lat comedian no chimal che ben ke chamal cha tan then after that be mal mo boje anyok lat ke no ne goro jen o de nation contin cha queen tin chamal cha je delay ko bikan logo no ba peace by implement they can ka punish ke de ka much ka punishment ka kwiko kan it content jaga so Sudanese ko bishuj na me kel ko election by the way one of the thing ko ba jele ba do mo ba jele kara mo goro ba do mo ba jele ba doctor machar ko in kwar mi chaje lat che tok ara mi ben ka kor mo nyod jeno ba la free tera mi mo bra le jogo no ishit jindi akwar ba de la metem do ke runi ja kameno bridge according to constitution na chagor bichuga ben ka che tok ka chirungu chiga tok bai jogo no bedel ben pin but tibe pin bang ta de kep ko bom lat commercial ke election mi nyoko pa nyok de lo kwara nyok me ken pat bichu pin bram do dien be chore one of the reason man charo je lad longwasme a queen security ka no insecurity tetin ke sian kor jaten gorge jeno de mal de jeri aleka de kor de kapal mara dien a lack of funding tele yo to kwa queen kware ba keke ti dial ti gorken no de gari aleka another thing our institution South Sudan a wajen chela week ke japal ke tel mi mo gwamelet ken so kuje mo no bi malbe benon gwasmo gorje no by institution by jaka very strong anyok again ke bare aleka anyok en reform incomplete and reform dun South Sudan man kwala goro de South Sudan de nyom gar ke ko jen incomplete wa gorje no ba jidil jaka complete bara di ala kon tin cha ban rar ba di ala ka shit kon tam gor kon no de security arrangement de jelat the unification of force de jeri ala ka de di ala kon ko ken we ne ka population census when ka implementation ke de ko larno ne completing of permanent constitution ken di ala ti gor ken commitment these are things in jako timal ba ci be belet so gor ga jeno di bu kwadial bi ga dil newton ko bi mala mo be ben michiga to on den be tidi albuga rudin shurialeka ka report jagma chalat gwas me ka jen kwiwut kana me mishale kwete jen en Tanzania former Tanzania president Kawaya jom chalat gwas chalat do jen dio je en wala kirun bi je kan president Salva Kiir yadit directly wa bi je ko jen kon jingne kan kane dialati den ko jen ko we ka musabani asor ba ko we ka ko jen je kan musabani already bo je kan Salva Kiir yadit ka je report me ka jom chalat wajen wude wo bi ko right kan Salva Kiir yadit and wude me be laran Africa Union ne ke man cha jak wa very important ko kan bi ko right ka do badan en ba ne ko na cha yan ba galun ke especially Dr. Machar kan je kware jen dan bi kan olat
balu nyine wa decision mo be kulben mu ka jigan wala kene kin yadi kierun ba joje no ban information mi jidit ban je linko ba ne to kontila detainees ba del kamrar ko without ba dar mi char ba jelun tel mal beben rewi ka South Sudan. The only option that they have right now is to release Dr. Machar ke we ka dialogue kana kir binashu we wenyam mene wo bina we ka jen mishal kame iko inquiry manyam ba security ba jari alika rewi ka South Sudan rewde ba kan all political detainees ba ka dilun mardian gwasme wa ba functioning peace institution chika South Sudan ba jago bete kamal then minakulu wenyam then after that by election ba jikula plan tele election ba plan katerik tigatin so na me again information andana gore de nyaka yekel ani next video ke report adian banalo right kitchen kon lat Caribbean but for now nganda jen wonena Africa Union they are in the right direction ko bikan mal ke peace implementation bikan realika ke male dana sha yar kir mi yadi wa bikan nyoko non kana and do banyam ba to je o ba dagma char ba je diluñ and then after that ba ndi ala kon gor ka wasme ba ko realika and be ataga mal ban nyoji ka another report and bye bye.